ئەیاد و مێری دوو گەنجên bajêrê dihûkin مîدیا و سوشیال مîدیا bixwe serqalkirine bi sedema encamdana prosêsa hevjîniyê ku di demekî da Eyad musilman e û Mêrî jî kêçike kiristyan e. Her du aliyan jî dest bi ayînê xwe girtiye û şanaziyê bi ayînê xwe dikin. Et nava êk malda wek hevjîn du ayînên cuda bi azadane û rêzgirtin li hevdû kûm kirine. Eyad parêzer e, kesek ebgirnijîn û hevkar e digel çardûrên xwe. Evê êkê jî wekiriye ku medyakar hin car bihên defbî pirs û serinc û têbîniyên xwe arasteyî wî bikin sebaret hind keysên civakî û mirovdostî. Mêrî Xan jî rojnamenivîs e, karê peyamnêriyê dikir. Et evî kivaneyî da her duyan hevniyasîn edgel hevkiriye. Hevniyasîna wan 4 salan dom dikir. Piştî borîna 4 salan ev hevalîniye edbîte hevjînî. Ayîn û dab û nerîtên civakî nabine rêgir ku hevjîniyê pêk bînin. Li dûmahîkê kariye pêk ve jiyanek rasteqîne bikene ketwarê jiyana xwe. Hemî car em bêjîn pêkvejiyan pêwîst e bihête praktîkkirin yan ku bibîte ketwarek bibîte waqeek da ku ev pêkvejiyane pêkvejiyanek rasteqîne bîtin. El devera dihûkê pêkvejiyanek rasteqîne hatiye hebûnê da et nava çîroka du gencên vî bajêreyî ke kiçik mesîhiye kurik jî musilman e. Her duka biryar daye ket nava êk xêzan da xêzanê pêk bînin û jiyanek xweş, jiyanek bextewer edgel êk bibene ser. Niha bername pêkvejiyan et nava vê xêzanê daye. Em bizanîn çîroka hevjîniya evê xêzanê çawa bûye û çawa biryar da ku gihne evê rojê û çawa ev roje kire ketwarek waqeî et nava jiyana xwe da. Em hîn pefra dêçîne et nava vê xêzanê da û bizanîn wirdekariyên vê pêkvejiyanê çawa ne. وەکە دیار جەنابێ هەوا مسلمانە خێزانەتە jî mesîhiye bûne û helkeftên ayînî evî keşê ayîndariyê nava mala xwe da çawa hîn nava êk mal da dê cihêvê kene ve û dê peyrawa ayînê xwe kin her duk nava êk mal da. من فكرة طبعا ما هردوكا فكرة بيبسندا مالك بتيكل بدش هردو آينا يعني مالك بنمونا مثلا هم صليب هم إسلام هردو تيكل بنتدا هم نفسيته هم بهوانته هم برادرته هم يتم بنتدا يعني مالك تيكل بدش هردو آينا كوافجي نشانا بيك فيجيان بدت چ بیه فاکتر که تو کاک ایادی هل بجیری و که هفجین جیانا خو ما پیوندی گرده ما هزار خزانه و پیکینا جانا هفجینیه کربو افسد شتی گرنگ کوال من کر اس ایادی هل بجیرم اک جوانا افرز گرتنا کویل مدیگرتی دیسانجی باوری هم جاراجی که ویاناوی بو منک پشتی فتره زواجی جهنگو پیکینای ایاد او بو اوی که تخیال بو کریو هین سر آخفتین و پشت راستی جیوه از باور نکم اگر دم بهتون و هند قرآن کاری بکم یعنی از پشیمان ببم چیکیش از منا 4 ساله از بحثت کم نزدیکی 4 ساله امد گلیک همین زمان در کتنت محبونه شوری دام گلیک بوینه یعنی اولک نزدیک بونا هنه وکیه کو از نکه و آخفتنه بجم ایاد جوان کسایه ابن کو من حاجه کری و دست بیکی چهاب و حتی نکه نیشی وی مایه چه تشتک بیه پالدر بوده که تو اوی بریاره بدهی اتناوا جواکه که دا کرنگه تشتک تا راده که یعنی غریب بیتن کچکه که مسیحی بکه هفجینا خو جاني بري بريارداني
من حاجه كر بهزر تشتشتي دابكر من حشميريه كر وكيد بجن عشق لي بشتي فتره كا دريش ام وين قالك ايدي بعقليات ليك تيجي هشنامه بوي كسات يا ميريه بريارين وين ويرك وكجن هزرو بيرين وي يعني يابان همي تشتغل مكر وجبلي كو اف خالن اوي بحث كنين باوري وفيانا بومن وكر از پشیمان نبود. باشه کاکایات تا ات مشک خدا چه برهف کربو پشتی که تو بریار زواجی بدی و بچت دواری کرداری دا والله ما خلکی بدی سبارت وی چندی خلک بیشتر باشه ایات بوچی تو چویتا کچکه کا مسیحینا اره آماده کاری والله مت چه بو به چندی همین گاوا ما بابت اگه گشت کرد دی جواک چوا پیشوازی لیکر دورو بر کسب کار همین گاو حضرت کرد لی بوچی ما افتشته ارینی ورگرد ما پیشبینی ارینی کرد چونکی زواج ما وکی حاجه کردن زواج کا نورمال هفجینی کا نورمال لی وک او مسیحی و اس مسلمان نورمال هیچ زختک نمل ویگره و نویل مگره او یال سر آینه خو از رزل آینه ودگرم او رزل آینه مدگرد اتوماتیکی پیشبینی مد کرد که خلق به هفجینی قبیل کرد چونکی هم او رزل آینه مدگرد هم رزل آینه مدگرد جواکی ماشی هم یه مسیحی و هم یه مسلمان فعلا جی پیشوازی کا ارینی به هفجینی میری خان دیسان مدویتن از هلوست جنابت بزنم تو کچکک مسیحی تا چه هلوست که هم بر هلکفتن آینین مسلمان بونمونه هلکفت دایک بونا پیغمبری صلوات سربن یانجی جشن قربانه جشن رمضانه چندین هلکفتن دیترن تا چه سردریک دتگل و چندی هبیتن همان هلویس ریز گرتن لهر آینه که هبیتن نکوتن از بحثی جانا ما هفجینی بکن یک وان انسان وان مروفنتی گهشت و پیگهشت یان بحث بکن همان هلویس ایادی هبیتن من همان هلویس پیش ترجی هبویه نک بتنی از بیجم کنو که بز نکات گران کاریا کدی بسر داهتن ادی وقت بیجن هفجینی من مسلمانه رمضان هم جرازان پروژید بن هم او ارکه که دی ترکه بیت سر ملین ما هم بوججنی جی شو مشكلة نينا دل ما بيجا أيادي هرجارد قد ميري دو جاجن إدي بونا چار جاجن أما هر چار جاجنا بيك بات مالا خدا صح كينا بو أودي بيتن نشانا بيك فيجاني هم جا دوك إك جوان باريز جهن برنياسا ببيك فيجاني بحثاوی چند تذکرن که جنابتا دست برداری همی مافن هفجینی بویل دما مارک کرنه دا وکو مهره وکو داخازیه وکو هر چتک تگوتی من تنی ایاد فیتن اری او چه دشتوال تکریتا بریاره دا من قلت أيادي من هيج مشكلة نينا كو از دست برداری مافت خوبم چکی اف مافن کو ام بحثت کن یعنی آفرته ماف آفرته بس کیش آفرته ویت ام وی فرق جداهیه بکن بخوب من کو من ایاد نیاسی و ام گلی که مرتحبش هر چیزی گرند کرد چکی لی از بخوال وی مافی لی خوش بوم جواکی کردستانه رنگ يعني هندك دابو نريد هبن بشكل نامو بالناف جواكي دا زيبزين زان نشد بكتن اريتوي دمي دا خزانه هوا كايكش خلقا في جواكي چه رنگ ودانك هبو سبارت برياردانا تا كتو زواجت قال كچكك مسيحي بكي بو برياردانا زواجي هم وقتی ما گیری بس هفجوني گیرتی من رسمك بكون مبوفري كر همي عبدالله برفرح پیروز باي كر بس یا ترسوانش چه بی ترسوان اج هر فان خالد نرینی بی یعنی جواک هندی چواشین چونکی تشتاق هینیت کن زحمته هندیشین وی هفرکیه بن سری بردوام بن یعنی جوابن زیادت الهندی بی خال بر و هندک نخواش یا بگرن هندک آریشا بگرن اوه بی زیادت الخالانا اما وکی دی خوزیل ویری بانا هم دا آهنگا گاپیک وگین بس او بی جیان حسان زور باشه برا همان دم دویتن از بزانم میری خان خزانتا کاروداناوی چه بو وقتی تا گوت یوان من بریار دایا اف حوالینیا مدگل کاک ایادی های بودم چند ساله کایا اوه حوالینی بکینه هفجینی و زواج دنوکی خزانا من كساتي اياد يعني بواني يا جيرنج بو هلبت اياد تقال من يعني هاتي مالي وتويو برادر برايت من بويا شنيزيك بكساتي او يعني ياسي مالا ما بخوا مالا كاب شيء فكر فكرينه هيج آريشك نبو دي كامت هيتن تيتا مالا ما برايت من الدف منجي كاك اياد جان ان شاء الله ماوي دهاتي دا ده هوا زاروك جي هبن گيري ما نگر زاروك هات اف زاروه دي بسر كيف بيت وكو آين مسلمانه يانجي مسيحيه نو كدا يا صايت ما يتخاروبارت خزانه الجوراي دستوري نه دستور جي الجوراي اسلامي زيادتر اف خالد کاروبار خزانه تادین دینادن چوا نو که اتوماتیکی یعنی زاروک دماج دای کد بن
باب چک هست بتن مسیحی بد مسلمان بد هر کیک بل سرناوی بابینه گلک نورماله اگر زاروک بیت پرورده کرن پرورده کامرو واتی درست نیشاب که جیانی باش نیشاب که دما کود مازن بد بیت گهد يعني هالبجارتن ياوي بدن چونكي تقريبا حالته كي اكيد بجن استثنائيه هي تايبته ديكاوي مسيحيه وبابي مسلمانه كوبوي تشتكي غريب نبض صباحي نافا جواجد يعني ابو خبر ياري بدن كو فهمش دنياي كدنياي هشت اس نشاب كم هذا دنيا هذا مسيحيات هرب خوينا هذا اسلام هرب خوينا حتى انا بس اسلام ومسيحيات هذا يهوديات هرب خوينا دنياي بجها آیا تو حست کی افزاروکت چه بیتن چه جور آینه که بیت یان جی دهلی بسر بجارداوی که او آزاده یعنی چه آینه تل بجریتن بوم بخوا وکی آدی گویی جهمیه گرنگتر اوه کو ام وی زاروکی چه پرورده بکن پرورده کد مروایتی بگهید آین بوم مروی هاتین اوکی یعنی پیدوی هند ناکتن تو اوی بچیکی هاندی و تو بخینی دین مسیحیت باشترشی اسلامی باشترشی بلا زیادتر انسان بیتن کو بشه تعامل دقل همو جورا مروفا بكتن كاكا يات مدويتن اس كارفدانا خزانة تجي بزانم او چند هست بي چندت كان كبيكاوان ياشوانه و رزيلي بگرن و حجي كرني پیشکشی وان بکن انكو پیشکشی خاطینا میری بکن چونکی ما بدیم تو که پیاندی هبیه گله پیاندیتان گله کابینه آخفتن چون هاتن حتی هندک دشمید بوان ورا گرین اوانا اللي ما قلت نقطوان يا اساسي بس قلت شوفي البابتن حاول بدن كو هين بشين بها بركي بن سري بيك وابن خزانة میری خان چند رزق تایبت آن خوشویستیک تایبت بو کاک ایادی هیا تنها بحثای چندی جی تکرن که وقتی هند سفرات ترکا زبری نوام پیش هم بزاتب که دایکاته هم بزا زوای خو کرد دیکا من گلک حش ایادید که حتی وقتی همش زبری نبا کم جار هات ایاد هم بس کروماتی کره تاشی از نکته یعنی حتی حدی تو حش ایادید که ایپتری من ایادی بکره خودانی نکجی دیکا من شانازی بید بتن کو کسی که وکی ایاد زوای وەک ئاینێ ئیسلامێ ژی هیچ لاری نەبوونێک نییە هەمبەر ئەنجامدانا پێکئانینا هەڤژینیە ئەدگەل کچکێن کریستیان و کچکێن جهی لە گۆڕ قورئانا پیرۆز و یاسایên شەریعەتî ئەو ئەبخودانên پەرتووکên ئەسمانî تێن هەژمارتن دستورê Medînê wextî danay wekî binêmayê serekî bûn bo dewleteka medenî Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çi dibêjit lehum ma lena ve aleyhim ma aleyna Tanzîma alaqeta Busormanî gel xeyrî Busormanî şiklekê berfireh hate kirin îkşwa ev babete bû babetê jin înanê wek imtiyazek dînê îslamê daye ehlil kîtaba ku ferq bin edyanê dî ew e ku zewaca kîtabî dirist bid bo Busormanî ayeta Qur'anê pê nazil bû وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب باشه پرسیار ویره ما واضح و جنابتا کرم کری که نورمال اگر کرکک مسلمان کچک مسیحی بینتن و لسر دین خوشی بیتن یعنی آزادانه پیرا آین خو بکتن بل الویره پرسیار لیره او بوچی روانیه کچک مسلمان جی تمام دم دا شیب کسک مسیحی بکتن و پیگ وجیان و آزادانه جیان خو بنسری بسیارش شعراوی تکرن عینی بسیاره اگر اسخلت نبم مجموعه شعراویت بیشتنش بر سبب که بسيط او جي او کو مثلا ما ایمان یاب موسی علیه السلام هی و ایمان ما یاب عیسی علیه السلام هی کو او پیغمبرن اجبرند بو ما هي امش دیانت تو بینین باشه بوچی آین ببیت پیور زواجی کو ببیت ریگرک پیگ وجیان نهت تبون دا هندک حالتان دا بله مثلا بگوژیان گلک پرنسیبت بو هاتی ندانان و حق و حقوق جیت هاتی ندانان بوی چنده که اف انسانت هل سر یا عردی بگو بجین چون که اساس جیانه دا نتندو تیجیا و نمیارتیه اساس تدا اوه که برایت ایک بن انسان همی کرت آدمینه آدم جیش آخیه بس گلوی چنده جی هندک بابت گریدای آینیت هین مجال حتاويريت ده هي أمزان الزواج إكشوان أحكام الشرعية أفيد پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم أمر بكري وأف أحكام هي الشرعية إش وجوب دست بيت كانوا حتى مباحي
اگر آفرتك مسیحی بیشی کسک مسلمان بکتن و پیرو آین خوی مسیحی بکتن هیچ کشک تدا درست نبیتن. إجار ناحية شرعية إجار كيشانينا وحتى إمام الشافعي خود جراز بيجتيه إنكارا في زواج بكت كافرت بتن بو چونكو معانا دا نصكش نصيت قرآن اتكتن وقتی زواج ناف برای بسرمان و کتابی چه بو موده و رحمه و ویان اوه هده پیدا بتن احترام ایکو دو بگیرن هر ایک جیل سر دین خو زور طبیعیه السیاره سیار بکت البردر کنیسه بدانتن و او جیبتا مزگفت نویجا خو بکت. جناب تو وکو ما مستاق آینی زور کرتی چند دلخوشی که پیگ و جیانک جوان ات ناف برا ایک خیزان دا درست بیتن ناف برا کسک مسلمان و کسک مسیحی دا. افسنا بينما أفت تشتكي ناموت مجتمعي مدى حالات تصاب جلكية الريداين برين كاجي ودكوم الجاي كردي دا أفاها زور تشتكي نورمال بويا وتصورا من بردوامي ميجويا ملاتي ما هر أفا بويا كو بيج فاجيانا وهيج أصلا جيتنا في براوان دا نبوي. پرتوکا پیروزا کریستیانان وک احکام و آموزگارین مسیح ددت خویا کرن کو نیا روايه کچکن مسیحی و کرکن وان هفجینیت گل آین زاین دیتر انجام بدن ادبیجن هفجینی پروسیسک پیروزه پیتویه هزرو بیرین وان وک هفبن بله بگ و بونو بگ و جیانو رزگرتن آین زاین کریستیان کرباخو لی هل ناگرن دجاتیا اوان جی ناکن دما جورك لجورن أذي هفجينيه بيك بينن آنكو وك مجارك شعرستاني تماشت كن. انجيلي دا وك مسيحي يا آخفتي درباري زواجي عن هفجينيه وهر صاب بولس الرسول وبطرس الرسولي بحثي هفجينيه كي چوكو هفجيني دبتا وكي بيجتن دريهك عن دسبيكك بو إنونا بچيكا يعني خيزانك بتا دامزراندن آية مصير وازاروكا دي چه بتن دل بيرو باور ديكي من آن بابي بن مصير زاروكا بو چي اموالي نكن بيجين اگر مظلم ببيتو آگه ببيتن او خودي راستي بكتن كيش دين بحل بجيريتن ما وك كنيسة مانعينينه هر كسك بيتن بيرو باورد خوب هل بجرد بآزاديانه متچه آریشنینه باشه اگر هم تماشای پرتوکا پیروز بکن المتا آیتا پینجه داد بیجیتن 19 پینج بیجیتن ده هر دو بابین خواه هیلنو بجناخو برنسین ده هر دو بنا اکلش بوصا ایدی او ندونه لی اکلشل دیارا گلک عقد الزواج بپیروزی قلم دادن مسیحیت پیوندیه که کسایت یا روزانه گل خداوندی ایدن افتشتي خداوندي بو جني وظلامي ريك خوش كلي لازم عندك بنيات بيرو باوري هبن كتشكا بسلمان جيبيت وحش ايكي مسيحي بكتن اسنش كنيسه ومار كم اجبر جوازيا بيرو باورا واجبر جوازيا هزرو بيرو اما اگر اف موضوعها او بابتها مثلا تاثير البيكفيجيوني كتن يون آزادی کسی یعنی یا کسی از بینم پیوست دستور قانونی بده دانان یه سر اساس مواطنی او کچکا مسیحی او شیب کسک مسلمان کتن اتیتا به بهر کرن الکنیسه اب خود بریا وقت بریا خود داتن چتن هفجینی گلی که مسیحی کتن اب خود دی صاربت التزامات گل کنیسه نامینتن مبخو مقابلات قال هر دوان كريا كبحثه چند كان بيجن قالك نورمالا ازو هفجيني خوب هفرا بچينت ناوا كنيسه و عبادات خو انجام دمكو مسيحيه تمام دم دو بچمت ناف مزگفته جيدا ك سر خاطر الظلام خو رزل بوچنتي بگرم ومن اسناد جويمه بس اكتبي او افنوا بين سر ام بين برقودي كرناهيا پرتوكا بيروس ناگونجت بس تشتي جون پرتوكا بيروس دانوي ك ام و كنيسه افجنكم افكتكم مسيحي شبي كي بسرمان كرونه دي بونويجي كين دي بودعاي كين دي بترحاجي كين كو اف بريورا واداي درست نل غوري پرتوكا بيروزا بس ام تندي ديجيوانا كين يعني اگر هاتو كچكك مسيحي شيب آينك يعني آين زاكي دي تربكتن اتويد ميداهين وكو بيجن نفيان خوبوي وي كچكي رانا گاهين دف ما باوريو ما خداوند فيانه چه جرام نشین دستیش جانی بردن که مدرس جانی بردن مدرس خداوندی بردا کچک بیجیتن اس مسیحی ما دی شیب کرکک مسلمان کن کرک مسلمان جی بیشتر اشان زیب آین خود بمو اس رزی جیل آین مسیحیت دیگرم کوات اول کشک چند جانه بدیتن آتا دو کو کسک ظلام آینیت نوا مسیحیت دا
بيت نومن وك مطران وكنيسة از جنينم هست الشخصي از بينم آزادية كردستان آزادية وهي في دارم جي اف آزادية همي كس وكي في آزادية بينغاي باوت هكر بيويستر سلمة وك مسيح هم تشتي قبيل بكين يديجي قبيل بكين دا براستيانه بيجوزيان و آزادي بيتا چسباندن كردستان یاسایا باری کسی لدادگهن عراق و کردستانه ریک به هاتیدان کو کارک یاساییه هفجینی بهت انجام دان اتناف برا کر مسلمانو ادگل کچکن کریستیان لگور گوتنا پارزران اف جورن هفجینیه گوتنا برا کرکن مسلمان ادگل کچکن کریستیان وک حالت هنه گوره یاسا بارین کساتی یا برکار العراق گشتی و هریما کردستان بطایبتی اف جوره هفجینیه یا رپیدای و یاسا ریک پیدتن و هیچ سرپیچیه که یاسایی تدانینه. بله باشه گریمان اگر ام وی هاو کشه برو واجب کن گریمان بیجین اگر کچکک مسلمان شیب کرکک مسیحی بکتن آیا وکی یاسا چد بیجیتن بو بیچنده؟ حتی نو که اف حالتا یاسای دا نهاتیه و دادگه نشید کاری که بکتن پیچوانه یاسایی بیتن حتی که اف زواجا تیتا کرن که یا پیچوانه هم بیجین پیتوی پراست وکرنا دستوریه دستور بیتا هموار کرن و بجلای پارلمان عراقی و بیتا پسند کرن و خلک یک دنگیل سر بداتن حتی که بشین اوی جوره زواجه پسند بکنید زور باشه ویگاف که اف هفجینیات هاتی انجام دان طبعا اول سر آین خمایه آیا یاسا چد بیجیتن بو چنده که آین خوب بگهرید یا جی نگهرید؟ نخیر یاسای او مافیدایی که دیانت خود سر بمینیتن آیا اف جور زواجت وی رنگی چه زواجه که وکوی زواج خوشکا میری و کاک ایاد بیتن یا جی زواجه که پیچوانه بیتن اوه هنه الناف دادگه داتین ریدان؟ بله بگومان اف هفجینیا و کیا کاک ایاد و میریه حالت هنه سالانتنا دو ماهی سال همی داتاتنا راگهاندن جلای انجمن دادوری آمارن همی دادگهن سر پریما کردستان بد اینا راگهاندن و اف حالته جی تداهنه دوشتی زۆر گرنگ ئەبینم لەم زەواجە یەکەم ئەم زەواجە هەموو کۆمەڵگاتی ئەگەیەنی کە بەڕاستی پێکەوە ژیانی ئاینەکان گرنگترین شتە ئەمان پەیامی ئەم زەواجە جگەل لەوەی کە پێکێنانی عشق و خۆشەویستیە پەیامێکی ترمان ئەداتە گوێی کۆمەڵگا کە بەڕاستی هەدەف و ئامانجی ئێمە ئەبێ یەکشت بێ ئەویش پێکەوە ژیانە پێکەوە ژیان بەتایبەت ئەگەر پێکەوە ژیانێک پێکەوە ژیانی ئاینەکان بێ گرنگترین شتە بۆ ئێمە میریخان بخو دیچتت ناوا هفلاتیان دا و دی پرسیتن آیا بوچونا خلکی ما سبارت زواج کا بیرنگی چوایه از دلویره هوا هیلم جیر چافدریا خدای مزون دلوان بمینم خیر و شاد هینو میریخان ادگل هفلاتین برس گلک سپاس بوده ماندین هر ساقبی ساقبی بینران امجی دی پرسا پیکنانا هفجینیا دو aynın جدا اخینال برده مالاتیان بزانیم بوچونا و چهر گلمده بینرمن من بسيرك بوتهايا هفجينيا دو اينين جدات وشاد بيني خدي ديجا تشتكي نورمال يعني تشتكي طبيعيه وهشكي وجانا اخو ومدريدين خوشيش خلكي ميرا بيت ايش كشكيرو كورغرجي وتشتكي يعني العالم همي وهايا يعني تشنينا عند فرق نوايا كي زدام شنا فرق باجي نوااندا وتشن زدام حتى خوشي وجاني وتشتكي يعني بسعادتي وانس بي باشترى عرفت انه انت كرديه ومتزوجه شخص وكمان زاني وكان تواتو عربي بل تشيب كراكي كرد كريا اريت تشبري خدانك هي ابو هفجينيا دناف بردو كاسان كو اينين وانو نتوين وان جهف جدابن كلش عادي ومسألة عادية وثاني عربية تشتاق قالك نورمالا لنها اس وكنا توي عربم بلا من شوب كساكي كرد كريا ام بهفراد جين وجيفيان ورز قرتن چجو داهینی نت ناف برا نتوی عرب و نتوی کرد هر وسط چجو داهینی نت ناف برا مسلمان و مسیحیان و ازیدیان دا
گرینگ ئەوە دلێن مات صاف بند گەل هەف. الحمد لله ماكو فرق بين العرب الكراد المسيحيين يزيدين، أهم شيء القلوب الصافية. تشتاقي نورمال أو يعني شبه نافد ما يعني أو جهار همي إيك بشر ما فرق أنا بري ما ودا ويعني اگه بس از خودم خزانه با میگه حش مکر و درز با بده دیلی همو خو يعني بس دگو بابی مت راضی بان از دو بینم تشتاقي عادي